Dito'y ka di balay tinagapan ni Mila, Regina, bakit? Wan, may laang nakiistorya kanya. Ay nawaw. Sino man ang timay na inmarites kan ka? Ay, secret mi matanday jay alakay. Amok matlaang asan ka nga interesado. Simurot kalat ako makanisalin, Naimbag na dyan, nalay diskarte. Sana kas kan Mila at chismosa. Shh! Tangiwat mo ka dilakay. Ang mga numangag na katikaruba. Katpud no mo, ano ti maghanap mo iti gayam akas kan ni Mila ya? Saan mo nga am mo ni Mila lakay? Kat nagdindinamang di ti lugar tayo ti dakas nga ugali na. No siyak lang ti saludsod, awan maghanap mo iti kumari akas ken kwa na. Naimbag ni Marisali tada maadal mo no iso ti kadwam. Iso nga ron asaan ko pa nga in-unfriend lakay. Ay unay kan bakit? Di mo amo ti agpili ti gayam. Nangalaam ka na kita asabaw ng anak kao. Ay, inted ni Nana ba siya, tatang? Nagadaw. Awin taibingayak ti close friend ko, tatang. Ni Regina man ay. Awin, tatang. Sigurado magustuhan na dagitoy. Naggasatan na ita close friend mau salay. Ay, awin, tanapatag ni Regina kanyak, tatang. Ang kasla plastik mat no kasta akasangsangaw. Kasano mo na ibagayo plastic ti close friend ko, tatang? Close friend na kalaeng no na masapol na. Kasta ka day ti mako na close friend. Oh, naimbaglaangan tayo may kamari Mila. Anya nga tanong, si kalaangan ti mapan ijibalay, maririhina. Ang mga numakita nak nila kay mo, kat dakas tumanan ti panangkita na kanyak, mare. Relax ka kadilaang mare. Adda iti trabaho ni Bubot ita. Sigurado ka? Ay nawaw, kay bagbagak lang arudan mare. Anya kami ti pagsaritaan taya. Ni close friend ko kade mare. Ha? Wala, mare. Ay, nakitam ka din tila nga na mare. Bimakit si ka. Aya? Wan tadi namat amo nga aywanan ti bagina. Wala nga close friend ti awag mo kinkwa na, mare. Kun kunaklaang mat dayjay mare Mila. Tapno saan masaktan ti riknana. Kas makita mat. Saan kami unay nga agis istorya iti dayjay asali. Numapanak iti ayanda. Sagpaminsan laeng. Ay nawaw, nagawid ka matgaya man bubutla ka eh. Wen, itay pa ya. Saan nakadi ang nakita? No kasta, nangag mo tinagsaritaan ni ka ni Mila? Ti may papan ka ni Marisali. Ay, kuwala ka eh. Ay, awan, lipatan mo day chay. Plastik kamot gayam agayam bakit? Panagkunam ka di kat saan na masaktan tirik na ni Marisali, numaamuan na ti kasta amapan mo ibagbaga. Sa pa'y close friend ti awag yu ti tunggal may sa. Di na ka din pakibiyangan lakay. Bakit? Awan na sayat nga itdantikas na nga aramid mo. Nalipatam samot nga electric fan ni Marisali ti inusaryo kan Marimila itay agsarsarita kayo. Awan day jay kunaklang aruden lakay. No saan mo't gaya mapudno agayam ti pangibilbilangam kan ni Marisali. Pangaasim man, tadi ka agbalin na plastik iti sangwanan na. Kasta ka di, ti subad mo iti kinaimbag nakin ka, ha? Bakal? Si kamot gaya, Marisali. Ay, adda ka din ni close friend ko, pare Bubot. Aday ti kusina. Madamang agkap-kape. Sumrak ka pa ya. Ay, saanan pare? Ibatik lang dagito'y sabo nga para kenkwana. Ha? Tapno adamot imulan na iti paraangan nyo. Sumrak ka lang tapno makapagsarita kayo. Ay, umayak tulat tayo tun sa anak abisi, pare. At dapay ngamin trabaho ita. Sige. Kat agyaman ang aron iti sabong, mare. Nawan anyaman na, pare. Pakibaganto kan ni close friend nga agdardarasak ngamin. Sa kamin to agistorya, inton sa anak abisi, pare.
Anya ti may imbaga dayjay asali, bubot lakay. Andenyag na sabon, imulam ka no. Ay nawaw. Nagsaya at no kasta. Aday ti paraangan tayo. Mapanmunto kita na ninton madamdama. Awan ka di ti daddo mga imbagbagana. Umayto ka no makiistoryaken ka no saan abisi. Awan ba't lang ti mo kapag istoryaan mi. Ang amno ni Mari Mila ti kasangsagom diti balay. Uray agpatpat nag di kay mauma. Wen taado ti istorya na kanya. Ti ibagam ket di. Kay kayat mo ni Mari Mila taado ti chismis na kin ka bakit. Saan Ay di ka naglibak. Amo kung na itang style mo. Tijak pa'y magustuhan. Agraman ni Mari Sally a close friend mo. Imarmarites yun. Kunaklakit din no asino ti masalaw ko iti dalang. Si kamat gayam, Sally. Sa dino ti nagapwam? Di taman ayan danana ba siya, Mila? Napanak na kitang dan. Ay, sumat lagayam Nga, anyot kat mo asawan. Isumat lagayam, bumakbakit tilangam. Ay, gagangay na Husto tinaibaga ni Mari Regina kanyak. Ha? Bimakit tilangam, tadi mo among aywanan ti bagim. Makiplas-plastikan lang ni Mari Regina kin ka. Anya? Ulitom man ti imbagam, Mila. Ay, kuha, Sally. Ay, nailawan ako na. No kasta gayam. Ay, traidor mo't gayam ni Mari Regina nga imbilang ko a close friend. Ay, wan ta close friend na kalaang mat no ada kasapulan na kin ka. Itaman pa'y anak ka. Ti, anya tatang? Itaman pa'y asan ka anapan ikayan ti close friend mo. Nabayag samot tan asan kaya nagsarsarita. Awanan ti planok amapan iti ayan da tatang. Uray saan mo't laangan nga umay dito'y balay. Tapay. Plastic da dya, Regina. Close friend ko na kanyak. Ng pamarang lagayam. Asino magti nakadamagam iti dayta anak ka. Asino kumapay tatang? Ni Mila, ako mare na. Ay nawaw. Kunaktumat ngamin ken ka. Marurudak launay ken kwa na tatang. Pagadalam dayta anak ka. Lumabinsan. Saan ngamin nga amin adawatan ti gayim mo ket itad mo. Agbalin kamot nga imaut lumaminsan. No asino ti makaawat ken ka. Isaw ti pudno agayam. Anya pay laang ter aramidem dito'y balay, sika, Regina. Kaya't kalaang asarong karan, close friend. Tinakman awagan iti close friend. Ay nawaw. Apay ngay. Manipod ita, saan tan nga gayam. Ne, saan ka maawatan? Close friend. Kung naklakit din no pudno agayam ti pangibilbilangam kanyak, saan mo't gayam? Ne, sino mo tinangidanon kan kay ti kasta, friend? Asino kumapay? Ni kumarim Amila Isu tinangibaga, close friend ti pangibilbilangam no adda ti kasapulam. Anya, traidor mat gayam day dya tao. Ha? Awan ti nagdumaan nyo. Ala, no awanan ti bagam, mabalin mon ti pumanaw. Jay electric fan me, abinulod mo. Kan aminan abinulbulod mo dito'y balay. Pakisublim tulaangan. Anya ti masapul mo, Mari Regina? Traidor ka mat gayam, anya, Mila. Anya?
Ay, san ka amawatan, Mare? Gapukan ka. Kagurguran ako ti close friend ko. Ah, di bali ah. Ni Sally lang mo't dayta. Nalaka lang ang masukatan, Mare. Agbabawi ka nakigayim kan ka. Nuwag sasao ka, kunamla na sino ka mo't. Apay, saan ka di atraydor ka mo't lang agayam? Kat no nakarkaro ka pa ingam siyak. Ngamen, inusar mo lang ni Sally. Manipod ita, saan tan nga gayam? Okay lang kanya. Uy na, agburbur ka talaga ti darak no kasta makitkitak ta pa naggrupropam. Uy na, syakla ang aya, ti adadakas anay sawang na may papan ka ni Sale. Uray sigamat ah. Wan, ngam tinagdumaan ta. Saan ko agayam ni Sally? Iso nga ore anya ter aramidam. Nadagdag sentibasol mo kinkwana. Pangipanam ka na kita agamit, Rihina. Isublik iti ayan dasali, tapno awanan ti adu sa una. Naimbag mo, tanalagip mo nga isubli. Wan ata kaguran akon. Saan kami kanun nga gayam? Oh, makitam na ita bunga ti aramid mo, bakit? Amok mata nagkamali aklakay. Di mo ko maulit-ulitan, tanasakit iti lapayag. Dahita ti ganabon nagiti plastik agayam. Ay nawaw. No dimngeg ka kumakanyak, di agayam kayo kumakansaling aging gaita. Wunan, basol kon. Basol mo talaga, di mo amot agpili tinasaya tagayam. Diyak nga rin impagarop ang mapasamak ti kastoy. Alahos tong. Inton maminsan, di ka agbali na plastik agayam. Gapo iti kinadangam, awanan. Napukaw mo ti pudno agayam.
So bagas nga nyawin mo. Manungay mo akilo na ita bakay. 5 kilo lakay. Ay kit mayatin Kit natong palmet lang ka na tay kunada per family ti mawarasan. Ay, win lakay. Talaga per family. Adupay nga rin tinabatay dya barangay hall. Saan ay waras amin? Kit yawin to siguro na ni kapitan. Hindi ko naman nabatay. Warasan ng tumat siguro. Nagiti kakagawad na. Agraraman nagiti tanawd. Speaking of kapitan lakay. Apay. At di man na nasagap mawadamag. Ay na. Pinanawan mi ida nga ag-inom man na di dya barangay hall. Saan lang nga dayta? Agsugsugal da pay. Kadwa na dagiti kagawad na kentanod na. Ay nawaw. Nagalaskat dayta na madamdamag bakat. Nakababay no madamag dayta kanagiti kabangiba nga barangay. Ay, wen nga rod Isupay akapitan ti mangirugi iti sugal. Imbis apaksyatan na kumatikas jay abisyaw. Saan mat? Ta isupay kidin ti mangidada ulaw. Ay unay madagita ng barangay officials. Sanda mapangnamnamaan. Imbis asagsaganaan da kumanti umayabagyaw. Saan mat? Taday taki din inom ken sugal ti unain da. Ay kasadan tuman laag kutin Into nadadakis papasamak. Imbaglaang ang tanasabat ka, Marisay. Apay ka di marisaleng. Kasladay bagama. Talagang adda, Maray. Anya kay day tamaray. Adda ka numanin sumangput nga ayuda. Ngam saanin abagas, no di kat kwarta. Tay ngay awagan da iti tupad. Ay nawaw. Ay nagsayatan no kasta maray. Kasano ngay ti makaala iti kasta. Mapan ka agpalista ijay barangay hall, Maray. Mapan ka kini sekretaray. Ibagam ta ilistana ka. Isupay ti 5,000 ang maawat mo. Ay nawaw. Dakal matan 5,000 ti itada. Ay wun, Maray. No kayat mo, kuyugan kan. Ay sige man nga rod maray. Kuyugan nakman ama pa ni dya barangay hall. Nalalaing ka kat ama kisarita. Kan close kayo pa'y kan ni sekretaray. Ay na. Kinapuno na, Maray. Saan kami close? Feeling close lang. Nasken maki-close tayo. Tapno saan lang nga isuda ti Pigsa na matintito daw. Huwag nga raw. Uray kumaano tudulaan. Ngam saan matan napigsapay ti hangin na. Nana, tangan, kitaan nyo, adamat in-post da iti Facebook anargaay dito barangay tayo. Ay na. Ay sus. Sabi mo nga'y apandaday ta anak kaw. Diyak mailasin, nanang. Amuyo mat-asag paminsanak lang nga agawid ito. Iso adyak unay kabisado ti dalan. Nan, itaak man anak ka. Adto'y tatang, Iti mismo akurbaan sa kabay ti eskwelaan da ito. Nga ato basit ti barangay hall. Ay asidag nga rod ay iti balay ni kagawad istaw. Gusto ka ba kay? Saan ama kapag nadagitilugan? Gaputan na gaburan ti kalsadang. Bareng ikatenda-adagaw sa tapno sana makadisturbaw ka na iti biyaheraw. Bareng atatang. Maaksyonan ba't siguro adagos ni kapitan? Kapitan, apay no bulldozer mo lang ang tinargaya daga. Narigat namin no mano-mano. Marigatan kami ngagpala. Sumakit ti sikat. Sikan ati mang bulldozer kagawan istong. Ha? Kunak, sikan ti mang bulldozer, not the bulldozer mo. Ni Kapitan Mag, amumat nga wan bulldozer kaw. Good siyak. Amumaya nga the bulldozer kaw. Ha? Ay, kwa, sikan ati siyakon.
Tasikan ti kapitan. Kat si kamatan ti mangipamuldoser itinarga ay adaga. Ha? No, day ta kumapanagreklamom kat nagpalakan. Di nakaado ka kuman. Ha? Di kapitan mo, di na laamon ti maangaw. Kung kunaklangot na dyan. Agawa amkit di tagpala. Tapno adamalpas. Di ka reklamo a reklamo nita. Makarengreng. Nay, kasla itaklang makita ni Kagawad Rosa amari sa laing. Ay, talaga nga itablaang amakita, amaray. Taitalaang matasumangpit, marisay. No kasta, kasangsangpet na laan. Wan, kasta day ta kagawad. Saan tula sumangpit intong dandaning ti pangaldaw? Ay, nawaw. Kita, nagdiritsong iti kusina. Sigurado ang mapanagkalong day jayon. Ay, oo, na yan, ti kasta nga ugalay dagita barangay officials tayo umaray. Awan sa matin limpyaw. Naku namon, maray. Talagang awan. Taimbes apagwadan ti aramiden da. Saan mo tapakaibabainan? Ay, nawaw. Sayang lang dagiti butos tayo, idi napalabas nga eleksyon. Husto ka, maray. Iso nga inton umay nga eleksyon. Amu tayo, ti aramiden tayo. Ay, wan amaray. Kahit mangantayon tanay pangaldaw magayaman. Umay kayaw, tamangantayaw. Oh, makita, maray. Iso pa yun ti makaununa nga agayab-ayab amangan kat kasangsangpet na laeng. Ay, nawaw. Naglukon day ta Kagawad Rosa. Kasla isumat, hindi naglutaw. Talaga akas ta ti ugali na day tamaray. Kanayon akas ta ti aramin na. Iso nga ita, amumaon. Amum tumeten ti aramidam. Inton sumaruno apa nagbubutaws, marisay. Kapitan, amangan no ada ekstrampay di ta kwarta. Bumuludak man pay. Naabakak ngamen. Sana balay. Isublik mo ang adagos apaman ang mga bakak. Manaw ti buludem. Uray 2,000 laang, kapitan. Antoy Kagawad Rosa. Agyaman na, kapitan. Isublimot lang nga tapno adamot pagpuunak to bilang tamaabakak ditoy. Wen, kapitan. Di ka madanagan. Isublik nga isublay. Promise. Yala, pumanaw ka nga ro ditoy na. Di nagdisturbuan tanay. Agsuswerte ak. Wen, kapitan. Kat agyaman akmanan. Good luck. Utang mo na ita Kagawad Rosa. Bayadam nga awan kurang na. Wen, kuna lang nga din. Unay kalakid din aya, kapitan. No kaya mo di subra pa inton isublay. Malala, pumanaw ka nga ro ditoy. Di nak malasay. Imbaglangan ta nasabat ka na saling. Panggap naksapay kit dialiklikan nana. Ay kuha, saan mo't balasang kau? Kasano nga iti utang mo iti tersenak nana. Nabayagan day jay. Kunam nga agbayad ka matlang adagos. Ngam, saan ka mat na nagpakpakita apulos? Ay kuha ngamin balasang kau. Diyak pa'y ngamin naawat ti tupad apagbayad ko kumakun ka. Anya? Kayat mo asawan nana. Ti maawat mo atupad, tinamnamaam apagbayad mo iti utang mo iti tersenak? Wan ko mabalasang kau. Ngam ti pare kau, aging gaitakot awan pa'y laang ti jaski atupad. Ay nawa, di yu pa'y laang naaw-awat, ngam inyutang yon? Kasanon nga inusan kayo matgayam amaikan iti urayan niyo at tupad nana. Ay katurayan tayo abalasang kau. Di ka kadisingir asingir tanay. Di akon makapangpangan gapu iti kinaado tagsingsingir kanyak. Di kagdanag, tagbayad ak tumulaang. Diyak itarayan ti utang kukun ka. Inutek abayadan sunya balasang kau.
Anya nga natabitbit mo na kasilupin, Kapitan. Karne ti baka, kagawan. Ay nawaw. Atoy. In kay lutong tapno da pulutanan tayo inton malam. Ay iwan na, Kapitan. Anya nga aluto ti pamayak. Ay ket, kasi ti sigod alut-lutuam kagawan. Aramid na mapinapaitan. Aringlado, Kapitan. Sige, ayapan nakto inton maluto, Irinip ko man pa ibiit iti opisinak. Napuyatan ak ngamin. Apag guston to inton sumangpait na iti daddo mapay akakadwa tayo. Bun, Kapitan, ringan kanton inton sumangpat na. Kumusta nga iti urayan tayo atupad Marisaleng? Awang kadipay? Ay na, awan pa'y nga ron, Maray. Mangipasubo day tatupad. Apay matan ako ng tikas tamaray. Kasanaw kat impasigurado mo ni sekretary ang maawat tayo adagos day tatupad. Ang maging gaita, awan pa'y lang. Wan nga roda. No. Inwaras dan ngam Santa Karaman. Ay saan na mabalin, Amaray? Masapul ang maikanak. Nga main, nayutang kunday ta akwarta. Ay nawaw. Nayutang maun, ti maawat mo pa'y laeng akwarta, maray. Un Maray, iso ang masapul nga iwaras da day jay. Tano saan? Siya kun abis mo, ti mapan agreklamo iti munisipyaw. Ibagak tar aramidon da iti barangay hall. Maitured mo, maray. Ay katuan na. Apay kit din asaan. Ibagak ngar aramidon da asugalan kun inuman ti barangay hall. Iso adid agkam-kam malay. Sana siya tiluklukon da. Tama nga no agpyang-pyang ti langit kandaga. Kat makakita da iti Kastang aramid mo, anak ko. Apay, urayang pay laang aya ang makadanon iti munisipyo ti kastangar aramiden yaw. Tangiwat yung amin nananang. Tagtagari ka di. Imbes na di dam mo. Nakayumot ngamin ti sumanao. Ay na, nakababain ti kastangar aramiden. Sika ti kapitan. Sika nga rod kuma ti mangidaulo iti nasayaat. Saan kit di asika ti mangidadaulo iti sugal kan inom di ta barangay hall. Pinagbalin nyo matan nga inuman kan sugalan ti barangay hall. Saan mo ta nanang? Sagpaminsan lang mo. Saan mo ta kanayon? Ay na, di kan agkalintagan Ramon. Kaya't munsamot ti maabak inton umaya pa nagbubutos. Ay saan nanang? Nas ka na mga bakak matlaeng kas kapitan ti barangay tayo. Inton umay nga eleksyon. Nukas tangarod, agbalbaliw kan. Tanay, nakababainan ti agwarwaras adamag. Sugador kan artek kano ti kapitan dito barangay tayo. Agraman dagiti kakagawad kan tanod. Ay na, amuyo mo tayo nagiti chismosa nanang. Nayunan dati istorya. Oray saan mo tapudno kat mapanday sa istoryanan. Ay na, di mo ibaga asaan apudno taado ti makakitkita kada kayo. Alaya, adakin kada ita. Awan to ti pagpabasulam no bilang taadadakos ang mapasamak. Di nakto ibibiyang no adan to parikot, tadi ka matdimngag kanya. Makaamukan to iti biyag mo, Ramon. Ay nawaw, awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Siyak ti makaamu nanang. Makaamuka kunak langarudan, Ramon. Di nakto ibibiyang kunak manon. Sino nga iti suportarab a kapitan inton umay nga eleksyon, maray? ay kat di makatulong, Amaray. Saan kat atay inal daw nga aday di barangay hall. Gamday tamat gayam agin inaum ka nagsugsugal tar aramidon da. Ay wala, maray. Husto ka. Agi street votak to iti bangir a partida, Maray. Ay wala. Uray siyak maray. Makita itaday ta kapitan. Agraman dagiti kakagawad na. Sukatan tayo kit di amin nida. Maruwam dagita barangay officials. Mangibabain da. Ay wan nga roda. Imbis apagwadan, saan magtapakay babainan matyara aramidin da?
apay ti dua ababoy nga adda iti arubayan ti balay Ramon. Kan apay nga adu ti grocery iti salas. Anwam dagi jay? Panghandak to inton butos na nang. Anya? Masigurado ngamin, asyak manan ti mga bakas kapitan. Isa gimatang ako na iti pang blowout ka. Ay nawaw, kasano ka kumaan nakasigurado Ramon? Basta na nang, marikrik na kasyak ti mga bak. Kasanon no saan asi katibutusan da? Think positive ang amin na nang. Ay na, di ka mang namnama Ramon, narigatan. Amangan numasaktan ka laang. Di itak ngamin kun kontrahen na nang. Siyak ti anak yo. Ti anya, Marisaleng. Agaw awis ka numatan ni Ramon para iti blowout na. Blowout ko na maray. Wan, agpartida ka no iti dua babawi. Kun adu ka no ti sagana da. Ay nawaw. Apay, masigurado na nga tayo nga isumanan ti mga bak. Sigurado nga rod ka na nga isumanon ti agkapitan maray. Ay nawaw. Isupay laang nga tayo ti butusan dagiti kalugaran tayo. Kamuda mo't ti ugali na. Amuda ma't nga awan na aramidan na kabayatan ti panagtugaw na kas kapitan. Day tatijak amu maray. Ang makaamuda mo ten na. Adda mo ten panunod da. No di da kayat adumuras ti barangay da. Ay katagda kadakwadan day ta. Basta siya. Straight vote iti banger a partido maray. Ay uray siyak mamare. Padasin tayo mati babae amang idaulo iti barangay tayaw. Husto ka maray. Apay ngay nanang. Apay ngay adidakmatan binutusan ng iti kalugaran tayo. Sa balimatan ti pinangabak da. Daytan ti bagbagakken ka Ramon. No natangken mo't ngamin ti ulom. Binagbagaan ka iden. Ngam inyalang-alang mo mat. Isu agun-gunam. Nagitiawanan bain. Ore da kayo kaday kat didakmat binutusan nanang. Apay kumangay abutusan ka Ramon, alaman. Kumbinsaran lakman amang ibutuskin ka. Ultimo nagiti kakagawad ko. Didak imbutos. Agraman nagitiawanan bain at tanod. Aga samanta may sa tibutos ko. Kaya't naasawan, siyak laang tinangibutos iti bagay. Gunggunam kunak banan. Ay nawaw, nagkasang matan ti kastoy arapasamak. Asino pa ingay ti mangan kanag itinay-sagana amakmakan. Sayang mat nagijay. Awan maten umay dito balay. Tandadamat amin na iti bangira partidaw. Wana, uray siya. Mapanak mat ijay madamdama. Anya? Kanam amin dagitiin pasaganam Ramon. Dayta ti maal-ala ti
ka manan? Anya? Naggapuam alubong, takas na tilangam. Hay, agbuyaw ka man ako nakon. Siyempre, nagapuang kiji trading po sa ano pa nagugas iti carrots. Apay nga, anya palingkot mo. Awan matkit day. Nakakatawa ak lang amin iti langam. Siguro, awanon may sang mo anya, isungan anong samtikas ta trabaho. Anya? Di naklatultuladan. Kitaan man tilangak. Nadalos akitaan kumpara iti langam. Iyo. Uray kasta kumamat ti trabaho maka. Rumbang kumaan nadalos latamat ti langam. Saan ka takasta? Kaslasik ka ti kadudugyo ta na bakla dito'y lubong. Nasabat ko ni bakla itay. Kinatawa ak mananay iti kasta unay. Anya? Masigurado nga gipulong mananday dya ken ni Raisa gayem na. Kat ibagan tumanan ni Raisa ken ka. Ay, unay gan bakit? Naggalas sa talaga to galim. Imbagak matken ka saan ko nga uyawan. Ibagbagak laang tipod no. Sana ya. Ay, nako. No adlan tumanan ibagaken ka day dya Raisa. Ibagam kanyak. Tasyak ti makalaban na. Ay na, nakauyaw ni Mia. Kawam mo, trabaho na. Wan nga rod, nana. Amin mo tan asaan arumbang nga uyawan kat uyawan na. Ay, naimbag ka ni bakla. Tamo na ti trabaho. Saan man alaang-laangan ni Mia dagiti agugugas iti carrots. Tado ti bimak ng akas jay ti trabaho da. Jakman amo iti dayjay amiya, nana. No apay akas tauna iti pananguy-uyaw na kinibakla. Isuki di ati awang panuno na. Nadiskarte di bakla. Amo na nga agsapol iti pagbiag na. Ni Mia ngay kuma. Umayladay jay ababay dito'y tersenak. Taguyaw-uyaw ta pagsasawak ko na tumat. Karurod ko man nagitikas ken kwa na. Aywan anana. Bagbagaan nyo man. Barang da kayo ti denggan na. Taadayo anatataangan kayo. Ay, una yung tikas to'y abiyag. Awan manan si daan. Oh, apay mas daw ka. Kat awan mo ta talaga ti si Dag. Itay pagsapa. Anya kalaki din na ya. Ay na, una yung tikas to'y. Inak man langan ijiterse na ni bakit saling. Inak pa lang umutang iti masida. Anya? Mapan ka manan umutang ko na. Kat adapay lang ti utang mo dyan. Katanya ko ma, saan kumat nga itarayan? Bayadak ba't lang? Una yan. Makamuka. Lay tati bagbakin ka. Di ka kami nagtrabaho. Tapno at dalat tay gatang mo. Di ka lamang namnamay ti sweldo. Ay na, nagadumanan nga ibagbagam si Kanton. Naimbag kumamat no saan ka ang makipangan iti mapan kuutangan. Salpag ka. Anya? Di ta ka man langan. Anya, umay ka manan umutang ko na Mia. Ay, wan ko manana. Sige matan ah. Ay na, una yan. Nagatidog pa iladay to'y listam dito'y. Alamat tan anana. Sana bali, bayadak tumatlaang. Saan kumat nga itarayan kat? Ay, uray may sa kilo lang akar ni ti baboy nana. Nayunan nyo matan ay tinatang. Anya, may sapay apak gayam anapkin nana. Day talaang, awanan. Ay, nagadown. Alaki din anana. Bayadak matlaang into no may alawas. Apag isuntong agswildo nila kay ko. Naibagman tay may ka dito tersenak bakla. Wantata, ilakwanak man iti 2 kilo chicken meat. Ken, payadak mo tan dyan ang surok asang gasot ng utang ko. Kasta, tiket ko. Agbayad ti utang na, urasan asisingsingiran. Anya laki din na tata. Awan pa'y mati na po utang ang utang ko dito. Yajak binayada na tagos. Huwag makidiya. Tay dyaman na miyak ipagbagak. Yabal lang mapalabasan. Nagatidog na tulistan na ito. Anya? Imiya. Ado utang na dito eh. Kawang.
Iso, di kanakkilan ti utang. Intungkwan, isurat ko tinagan na dito sa angot ti Tersena. Tapno lablabsan ti ano at tao. Aniya? Lamin anok matay na sining-singay. Yung tijak kaya. Isupay tataganas na makaugay tawa ng bayad. Aniya? Naglasto nagsasao. Kan nakauyaw. Ngam di magmakabayad ito utang na. Kawal! Iso ko yung turo. Makitam. Wano masalaw mo dita. Pakibagam man ng magbayad ito utang na dito. Nung saan? Ibarangay ka. Oho, lastog na amin alastog. Ngam di mat gaya makabayad iti utang na. Ti awanan bain amiya. Wan nga ron, masabat ko lalaya babae. Iba ba? Maruwam ko naktumat. Hay, nalabis ti pa nagsasauna kan panaguyaw na. Ngam di namat kita, hindi bagina. Ay, uray kastuyang lang. Uray kastuy tila uyawan na. At least, makatkuruga kiti nasaya at nung itirabi Kaputawan ti utang ko pampanunutay kakaskin ko na. Kat ibagam kan ko na ano agrana kayo. Barang maamiris na asan anasaya at yar aramidan na kan ka. Ibaga ka talaga, mare. Ay, naimbag ta nakita ka ang taon. Nana, Ibagam man ka ni baka mo. Nga umay na mabayadan ti utang na dito. Nabayag mo tayo. anya. Kasadumat din ti Tersenak, no? Kastalatan ti araramidan na. Basila nga rudan ti maganganan siya. Nagbayag pa ila ang mga bayad iti utang na. Di kagdanag nana. Ibagak abaman na makaawid ak. Sa painusingiran, katiso pa'y tadaganas na ngagungan. Nga may dito'y nga umututang. Nakasingsing pa at sakit agpakpakaasipay. Nana, Iba nga mga umayag bayan. Tano saan? Isurat ko tinagan na dito'y sangot ti Tersenak. Kantigatan ti utang na. Ranata, sika na uyaw. Ha? Ang mga no saan ka nga aware, iti mapaspasama kita glawlaw mo. Anya?
Kahit ko lang ay bagakyan ka, anak kalista tinagan mo isango ti Teresena ni Bakat Saling. Anya? Ha? Uyawan na ka nakalugrug iti bandok. Ngagap-gapoy ti trading post, ngagugugas iti carrots. Ngam ti utang mo, di mo mabayadan. Anya ka din day tangay magbagam? Kunwari ka pa. Ah? Ala, inka ni Teresena ni Bakat Saling. Inka bayadan ti utang mo. Tapos saan apaglalabsan na kiti tao dyan nagdaklanagan mo yan. Anya? Ay unay kamutan nana. Bayadak mo't kat ti utang ko. Anya? Saan kumot nga itarayan? Tapno mapan nyo isurat dito isango ti Teresena nyo tinagan ko. Sabay kat nagdakkel. Ay! Saan ka ngagsaw iti kasta? Kaputa manumatan adaras anak isarita akin ka iti nasayaat. Nga umay ka bayad iti utang mau. Namsika pa iti adaganas na ngagungay. Anya? Ay daytoy lagayam tiwagas ko. Tapno umay ka bayad. Ala, husto na. Manipod ita aging gat-inggana. Saan akon nga umay umut-utang ken gumatgatang dito'y Tersenam. Salpagkit de. Nagbasit nga utang ko ngam imbabay nakmatan iti kastaunay. Ay na, nagtangsitan. Ay na wow, nagmayat at tapisan. Anya ko na? Nabayada mo ti utang mo kini Bakat Saling? Wen lakay, apay ka de. Saan lang ani Bakat Saling tinangisurat itinagan mo iyasango ti Teresena na? Anya? Inka di Teresena ni Tata Bursyo. Nagdakkel ya nakasurat anagan mo iyasango ti Teresena na. Anya? Saan ka man nga anya dita? Mapan ka din. Inka bayada din. Mangibabain ka asawa. Unay mo tanday dya alakay. Nagpadaan da ka ni Bakat Saling asan ang makaururay. Anya? Tas sika pa iti talaga anatangsit. Kat sika lang aruden tinakautang. Day tanga ugalim ti makapaasar ka. Sika tinatangsit. Nga awan mo ti itang tangsit mo. Kita man lagi dyo uyawam. Nangro na kinibakla. Awan na pulos ti utang na. Apaka ibabay na. Gaputan nagagat amapan makipurdiya. Anya? Saan akasking ka? Nakauyaw ka? Adumat ti utang mo nga oray la. Maipaspaskil tinagan mo iti sang Liklikam ti agwiyaw, no awan met pakakitaan. Aggagat kakitdi, tapno adalamutem, kan ada ibayad mo iti utang mo. Well, papagayam, ditan tinaggibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.